سوی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо фахриддини муҳаммад юсуф ва мадина назарзода. 3 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри давҳаи давлати қатар шуданд. 3 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон با سفر کاری واردی شهر دوحه دولت قطر شدند. در فرودگاه بین المللی دوحه مهمان عالی مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را با احترام و صمیمیت خاص نمایندگان والا مقام دولت قطر صمیمانه استقبال گرفتند. 4 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар пойтахти давлати қатар шаҳри давҳа дар ҳамоиши созмони милали муттаҳид оид ба рушди иҷтимоӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. I invite His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan, to address the Assembly. محترم دبیر کل، خانم ها و جنابان، در آغاز با دولت قطر و سازمان ملل متحد برای برگزاری چهارمین مهم امروزه و پذیرایی صمیمی عرض سپاس می‌نمایم. مسلم است که رفاه اجتماعی زمینه مهم تحکیم صلح و ثبات فراگیر و رشد استوار میباشد. وابسته به این میخواهم قید نمایم که قبول و تطبیق استراتژی رشد حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 ادامه تلاش‌های کشور ما در این جهت میباشد. این سند همچون یکی از عامل‌های کلیدی حفظ و تأمین ثبات اجتماعی اهالی و بلند برداشتن سطح زندگی شهروندان بر رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشور روانه گردیده است. همزمان با این قابل ذکر است که تا آخر سال روان از جانب حکومت تاجیکستان برنامه میان مهلتی رشد کشور برای سالهای 2026-2030 قبول می‌گردد. سند مذکور مرحله نهایی استراتژی ملی رشد را برای دوره تا سال 2030 فرا گرفته، اهداف آن با هدف‌های رشد استوار هم آهنگ می‌باشد. در زمینه تطبیق برنامه و استراتژی‌های ذکر گردیده کشور ما با تحکیم سرمایه انسانی توسط رشد ساحه‌های معارف و تندرستی توجه مخصوص ظاهر می‌نماید. در رشد اجتماعی و اقتصادی کشور ما همکاری حکومت با جامعه شهروندی نقش مهم می‌بازد. در تاجیکستان طی 12 ساله آخر در شاخه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی بیش از 4 میلیون جای کاری تأسیس و برقرار گردیده است. امروز در تاجیکستان 8 برنامه دولتی و 3 استراتژی در آن مدت در ساحه معارف تطبیق شده ایستادند که
این هم برای رشد ساحه اجتماعی اهمیت کلیدی دارد. مسلم است که رشد اجتماعی و پیشرفت ساحه تندرستی نیز پیوند ناگسستنی دارد. حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین نمودن فعالیت با ثمر مؤسسه‌های ساحه تندرستی و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های طبی به اهالی منتظم تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. محترم اشتراکداران همایش، تامین رشد اجتماعی و فعالیت تمام ساحه‌های اقتصاد و استواری محیط زیست پیوستگی زیست دارد. تاجیکستان که 93% قلمروش را کوهسار تشکیل می‌دهد، از پیامدهای تغییریابی دور گیدرولوژی، آبخیزی و خشکسالی و دیگر آفت‌های طبیعی آسیب پذیر می‌باشد. در این رابطه ما با مقصد تامین نیکوحوالی مردم خود در سمت مقاومت به تغییریابی اقلیم پیوسته چاره‌جویی می‌نماییم. در برابر این کشورهای رو به ترقی، خصوصا کشورهای کوهستانی و محصور در خشکی، در تطبیق هدفهای رشد استوار و تأمین استواری اجتماعی با مشکلات زیاد دچار شدند. ما ضرورت اندیشیدن چاره‌های جدی را برای بهتر نمودن دسترسی کشورهای آسیب پذیر به منبع‌های مالیوی و تأمین مبلغ‌زایی استوار، علخصوص در ساحه‌های خدمت‌رسانی‌های اجتماعی، تحکیم سرمایه انسانی و مطابق شوی با تغییریابی اقلیم تاکید می‌نماییم. حاضرین گرامی، گزارش به اقتصاد سبز برای جامعه جهانی بهر حل و فصل مسائل اجتماعی امکانات زیاد فراهم می‌آورد. تاجیکستان با در نظر داشت اقتدار بزرگ گیدروانرژتیکی خود با مسئله تأمین استقلالیت انرژتیکی و رشد ساحه انرژی سبز اهمیت اولین درجه می‌دهد. امروز زیاده از 98% نیروی برق تاجیکستان از منبع‌های آبی استحصال می‌شود و از روی نشان داده استحصال انرژی سبز کشور ما در جهان جای ششم را اشغال می‌نماید. علاوه بر این می‌خواهم قید نمایم که ما در مرحله گزارش با سرعت با تکنولوژی‌های رقمی و استفاده ذهن صنعی در ساحه‌های مختلف قرار داریم. استفاده درست و هدفمندانه آنها می‌تواند به تطبیق هدف‌های رشد استوار مساعدت همه‌جانبه نماید. طوری که معلوم است چند پیش با ابتکار تاجیکستان قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل زیر عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نو برای رشد استوار در آسیای مرکزی قبول کرد. باور دارم که قطعنامه مذکور همچون وسیله مؤثر برای استفاده ذهن صنعی در منطقه ما با مقصدهای دسترسی و هدفهای رشد استوار خدمت خواهد کرد. حاضرین ارجمند، رشد فراگیر اجتماعی عملهای مشترک را در سطح‌های محلی، ملی و جهانی تقاضا می‌نماید. ما را ضرور است که با متحد نمودن تلاش‌ها برای همه کشورهای جامعه و کل مردمان جهان شرایط عادلانه رشد اجتماعی را فراهم سازیم. در کار سمیت امروزه ما باید یک دلانه اراده مشترک خود را برای صورت بخشیدن به تطبیق هدفهای رشد استوار تاکید نموده به رشد اجتماعی همچون یکی از هدفهای کلیدی آن توجه خاصه ظاهر نماییم. از توجهتان سپاسگزارم. 4 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر دوحه در حاشیه همایش سازمان ملل متحد اوید به رشد اجتماعی با امیر دولت قطر شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی ملاقات نمودند.
роҳбари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар оғози суҳбат аз ҷараёни рушди муносибатҳои Тоҷикистону Қатар изҳори қаноатмандӣ намуданд. ба густариши ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ аз ҷумла дар бахшҳои энергетика, саноат, истихроҷу коркарди маъданҳо ва кишоварзӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. иштироки сармояи қатарӣ дар татбиқи лоиҳаҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон ва тавлиди нерӯи барқ аз манбаъҳои таҷдидшаванда муҳим дониста шуд. таҳкими ҳамкорӣ дар бахшҳои муҳоҷирати меҳнатӣ, фарҳанг, илму маориф ва сайёҳӣ аз мавзӯоти дигари суҳбат буд. ба ҳамкории ду кишвар дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалию минтақавӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид ва Созмони ҳамкории исломӣ баҳои баланд дода шуд. иброз гардид ки Тоҷикистон аз иқдомҳои миёнаравии давлати Қатар дар масоили ба эътидол овардани авзо дар Ховари Миёна ва хосатан дар навори Ғаза ҷонибдорӣ менамояд. гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба дигар масоили мавриди таваҷҷӯҳи тарафҳо сурат гирифт. 4 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Давҳаи Қатар дар ҳошияи ҳамоиши Созмони Милали Муттаҳид оид ба рушди иҷтимоӣ бо президенти ҷумҳурии Исломии Покистон Осиф Али Зардорӣ мулоқот намуданд. дар вохӯрии як зумра масоили вобаста ба рушди муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории ду кишвар баррасӣ шуд. зимнан аз мунтазамии мулоқотҳои сатҳи олию баланд ва натиҷаҳои онҳо ки бозгӯй аз ҳамкории ҳамаҷониба ва шарикии стратегии ду кишвар арзёбӣ мегардад, изҳори қаноат карда шуд. барои таҳким ва густариши ҳамкории судманд, таъсиси шӯрои муколамаи стратегӣ ва бештар фаъол шудани дигар абзорҳои дуҷониба зарур дониста шуд. бо ишора ба имкону захираҳои васеъ барои афзун намудани нишондиҳандаҳои ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ таъкид гардид ки ниҳодҳои дахлдори ду кишвар аз ин зарфиятҳо бояд ҳамаҷониба истифода намоянд. тақвияти ҳамкории байнипарлумонӣ аз ҷумла фаъолияти гурӯҳҳои дӯстии парлумонӣ ҳам ба манфиати кор арзёбӣ карда шуд. 4 ноябр дар шаҳри Давҳа дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба давлати Қатар вохӯрии директори агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Назарзода Ҳабибулло бо директори генералии маъмурияти авиатсияи граждании давлати Қатар Муҳаммад Фалеҳ Алҳаҷрӣ баргузор гардид. дар ҷараёни вохӯрӣ масъалаҳои кушодани парвозҳои доимӣ дар самти Душанбе Давҳа, инчунин рушди парвозҳои боркашонӣ ва бизнес авиатсия баррасӣ гардиданд. таъкид карда шуд ки бо дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 12 июни соли 2025 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба амалӣ намудани сиёсати осмони кушод дар кишвар ба тавсиб расидааст. ҳамчунин бо мақсади ифтитоҳи хатсайрҳои нави ҳавопаймоӣ, ҷалби сайёҳон ва сармояи хориҷӣ ба ҳамаи намудҳои хизматрасонии фурудгоҳҳои байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон то 40% тахфиф ҷорӣ карда шудааст. аз ҷониби директори генералии маъмурияти авиатсияи граждании давлати Қатар омодагӣ барои ба роҳ мондани парвозҳои мустақим байни Тоҷикистон ва давлати Қатар тавассути ширкатҳои ҳавопаймоии он кишвар баён гардид. бинандаҳои гиромӣ, акнун таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. Конституция рамзи ягонагии хушбахтӣ ва соҳибихтиёрии давлату миллат. идомаи чорабиниҳои тантанавӣ ба истиқболи рӯзи Конституция дар кишвар. 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузург дар саросари мамлакат вусъат меёбанд. нерӯи барқро самаранок истифода баред. тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати истифодаи мақсадноки нерӯи барқ вусъат дода мешаванд. ҷалби сармоя, шароити мусоиди соҳибкорӣ, истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва рушди савдои байналмилалӣ, фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар минтақаи озоди иқтисодии сулҳ рушд меёбанд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. бахшида ба рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе форуми 11 миллӣ оид ба волояти қонун баргузор гардид. дар чорабинӣ масоили муҳим ва дастовардҳои татбиқи меъёрҳои қонунгузорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта роҳи рушди минбаъдаи соҳаи ҳуқуқ ва адолат дар кишвар муҳокима шуд. гузориш дар ин хусус. дар форуми 11 миллӣ оид ба волояти қонун намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олӣ
инчунин дигар мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалии муқими тоҷикистон, доираҳои илмӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ширкат варзиданд. зимни баргузории форум таъкид гардид ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо масъалаҳои муҳими сохтори давлатиро танзим менамояд, балки барои ташаккул, рушд ва таҳкими низоми ҳуқуқӣ заминаи устувор мегузорад. ҳамзамон ба таҳкими сиёсати ҳуқуқӣ, рушди қонунгузорӣ ва фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ мусоидат мекунад, бо дар назардошти рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва принсипҳои давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ заминагузор хоҳад буд. форуми миллӣ оид ба волиёти қонун дар ҷумҳурии тоҷикистон як анъанаи хеле наҷиб шудааст. як майдонеро ба вуҷуд меорад ки дар он кулли ҳуқуқшиносони кишвар ҷамъ омада масъалаҳои мубрами ҳуқуқии ҷомеаро баррасӣ намуда, аз ин камбудиҳое ки дар қонунгузорӣ аст ва ё холигие ки дар қонунгузории ҷумҳурӣ аст, камбудие ки дар ҷомеа асту танзими ҳуқуқиро талаб мекунад ва ё дигар паҳлӯҳои ҳамин масъала баррасӣ карда мешавад. дар ниҳоят қатъномае қабул карда мешавад ки ҳамин масъалаҳои муҳим бояд дар сатҳи қонунгузории кишвар ҳал карда шавад. форум ҳамасола бо ҳадафи баррасии мушкилоту монеаҳои мавҷуда дар самти таҳкими волояти қонун, ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли онҳо тавассути табодули таҷриба, муҳокимаи озод ва тақвияти тавсияҳои мушаххас баргузор мегардад. имсол дар доираи форум масъалаҳои дастрасӣ ба адолати судӣ, ҳамчунин кафолати конститутсионии ҳифзи ҳуқуқи инсон, рушди қонунгузории гражданӣ ва соҳибкорӣ, сиёсати ҳуқуқии ҷиноятӣ ва такмили қонунгузории ҷиноятӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар поёни форум тавсияҳои мушаххас қабул гардиданд ки барои баррасӣ ва корбарӣ ба мақомоти дахлдор ирсол мешаванд. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон санади сарнавиштсоз ва асоси устувори давлати соҳибистиқлоли мо маҳсуб меёбад. бо қабули конститутсия давлати тоҷикон пояҳои устувори ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии худро мустаҳкам намуда, роҳи рушди давлатдории навинро дар пеш гирифт. конститутсия рамзи ягонагӣ, адолат ва соҳибихтиёрии давлату миллат аст, санаде ки дар он арзишҳои олӣ ва орзуву омоли мардум таҷассум ёфтааст. ба муносибати таҷлили рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вазорату идораҳои кишвар чорабиниҳои идона баргузор гардид. ҳамкорони мо гузариш медиҳанд. дар суди ноҳияи Шоҳ Мансур рӯзи қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳандозии чорабинии тантанавӣ таҷлил гардид. иштирокдорони чорабинӣ бо маърузаҳо баромад намуда фикру андешаҳои худро доир ба аҳамияти муҳими таърихӣ доштани Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд. таъкид гардид ки дар ин муддати на чандон тӯлонӣ бо шарофати заҳмату талошҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзишҳои волои ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз ва муҳими сиёсӣ бо такя ба анъанаҳои миллӣ барои эъмори давлати озоду мустақил ва таҳкими ҳокимияти конститутсионӣ дар кишвар заминаи боэътимоди ҳуқуқӣ фароҳам овард. ҳамин ғояҳои арзишманди меъёрҳои конститутсионӣ моро водор мекунад ки ба ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз чун қонуни сатҳи олии давлат эҳтироми хоса дошта бошем ва онро ба ҳайси як муқаддасоти миллӣ ҳифз намоем. эътирофи соҳибихтиёрии давлати Тоҷикистон ба воситаи конститутсияи он бешубҳа аз ҷумлаи арзишҳои гаронбаҳои миллат мебошад, зеро маҳз соҳибихтиёриву истиқлолият барои миллат имконияти интихоби озодонаи роҳи пешрафти мустақилонаро фароҳам оварда, халқро ба ҷаҳониён чун соҳибдавлату соҳибқудрат муаррифӣ карда истодааст. рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистонро дар агентии назорати давлатӣ молиявӣ ва мубориза бо коррупсия бо ташкили як ҳамоиши тантанавӣ истиқбол намуданд. масъулини агентӣ баромад карда рӯзи Конститутсияро ҳамчун яке аз санаҳои муҳим ва таърихии давлатдории миллӣ арзёбӣ намуданд. зикр гардид ки Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо иродаи халқи кишвар соли 1994 қабул шудааст, пояи устувори ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ мебошад. дар ҷараёни ҳамоиш таъкид шуд ки Конститутсия на танҳо санади асосии ҳуқуқӣ, балки дастури амал барои таҳкими қонуният, адолат ва мубориза бо падидаҳои номатлуб аз ҷумла коррупсия мебошад. бо шарофати Конститутсия ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист истиқлолияти худро таҳким бахшад, низоми сиёсӣ ва иҷтимоии устуворро созад ва самтҳои рушди демократиро муайян намояд. аз ин роҳ ҳифз, риоя ва татбиқи Конститутсия вазифаи муқаддаси ҳар як
шаҳрванди кишвар мебошад. дар рафти ҳамоиш маърузаҳои илмӣ ва ҳуқуқӣ дар мавзӯи нақши конститутсия дар таҳкими ҳокимияти қонун, принсипҳои конститутсионӣ дар фаъолияти мақомоти зидди коррупсионӣ ва дигар мавзӯъҳои марбут ба муҳтавои конститутсионӣ шунида шуданд. дар анҷом як қатор кормандони фаъол барои саҳми арзанда дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва муносибатҳои содиқона ба кор бо ифтихорнома ва сипосномаҳои агентӣ қадрдонӣ гардиданд. конститутсия кафили сулҳ, ваҳдат ва рушди устувор бо ҳамин унвон масъулини вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон 31-умин солгарди қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро хоса истиқбол намуданд. таъкид гардид ки 6 ноябри соли 1994 аввалин маротиба дар таърихи давлатдории навини миллати тоҷик конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба сифати қонуни асосии кишвар тариқи райпурсии умумии халқӣ қабул карда шуд ва ин санади муқаддасу сарнавиштсоз роҳи минбаъдаи рушду такомули ҷомеаи моро муайян намуд. қабули ин санади тақдирсоз бо тарзу усул ва мазмуну моҳияти ҷавобгӯ ба талаботи ҷаҳони муосир дар баробари дигар хизматҳои бузурги пешвои миллат дар ташаккули давлати навини тоҷикон ва фароҳам овардани асосҳои ҳуқуқии он инчунин барои рушди устувори минбаъдаи тамоми соҳаҳо заминаи воқеӣ гардид, гуфта шуд дар ҳамоиш. ҳамчунин баромадкунандагон доир ба нақши конститутсия дар рушди давлатдории миллӣ, конститутсия ганҷинаи гаронбаҳои низоми ҳуқуқии тоҷикистон ва амсоли ин баромад намуда иброз доштанд ки конститутсия санади олии сиёсию ҳуқуқиест ки барои суботу пешрафти минбаъдаи ҷомеа заминаи боэътимод фароҳам меорад ва омӯзиши мунтазами моҳият ва аҳамияти он дар раванди таълиму тарбия хусусан миёни насли ҷавон яке аз самтҳои муҳими фаъолияти соҳаи маориф ба шумор меравад. ҳамчунин дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. тадбири мазкур зери унвони конститутсия маҳсули андешаи миллӣ ва арзишҳои бунёдии халқи тоҷик доир шуда дар кори он масъулини ин ниҳод, олимону донишмандон ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. таъкид гардид ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон 31 сол муқаддам бо иродаи умумии мардум қабул гардид ки он асоси ҳуқуқии давлати соҳибистиқлол ва кафили ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон мебошад. бо шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзишҳои конститутсия дар тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ амалӣ гардида рушди устувори кишвар таъмин шудааст, гуфта шуд дар ҳамоиш. чорабинӣ дар фазои идона ва эҳтиром ба арзишҳои конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба анҷом расид. дар ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ ва маърифатӣ бахшида ба рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар ин ҳамоиш намояндагони мақомоти давлатӣ, коршиносони соҳаи ҳуқуқ, намояндагони ташкилоту муассисаҳои ҷамъиятӣ иштирок намуданд. зикр гардид конститутсия ки бо райпурсии умумии халқӣ қабул гардидааст, таҷассумгари иродаи мардуми тоҷикистон буда самараи талошҳои бебозгашти халқи тоҷик барои бунёди ҷомеаи ҳуқуқбунёд ва давлатдории демократӣ мебошад. дар идомаи ҳамоиш маърузаҳои ҷолиб оид ба таърихи таҳаввули конститутсионӣ, нақши конститутсия дар таҳкими пояҳои ҳуқуқии давлат ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ироа гардиданд. баромадкунандагон таъкид намуданд ки конститутсия ҳамчун сарчашмаи асосии қонунгузорӣ самти равшан барои рушди устувори сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии кишварро муайян месозад. иштирокчиён изҳор доштанд ки конститутсия на танҳо як санади расмӣ, балки қалби ҳуқуқи миллат, рамзи ваҳдати миллӣ, заминаи суботу амният ва пойдории давлатдории миллӣ мебошад. дар ҷараёни чорабинӣ инчунин фаъолияти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар самти ҳимоя ва риояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон мавриди баррасӣ қарор гирифт. конститутсия ганҷинаи гаронбаҳои низоми ҳуқуқии тоҷикистон таҳти ҳамин ном дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ баргузор гардид. таъкид гардид ки баргузории чунин чорабиниҳои сатҳи баланди илмӣ дар инкишофи низоми ҳуқуқии кишвар ва боло бурдани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ нақши боризи худро мегузорад. ҷумҳурии тоҷикистон баъд аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ роҳи эъмори давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёдро интихоб карда нахустин конститутсияи худро бо иродаи халқ қабул намуд ки он минбаъд роҳи бунёди давлати миллиро барои тоҷикон боз намуд. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон санади
مهم حقوقی بوده در خود آرمان‌های تاریخی خلق تاجیک را جای داده است. در زمینه معیارهای کنستیتوسیونی نظام حقوقی و قانونگذاری شکل گرفتند که امروز آنها بهر بنیاد دولت ملی سهمگذاری می‌نمایند. در کار کنفرانسیا زیاده از 35 معروضه شنیده شد که فراگیرنده مهمترین و مبرمترین پهلوهای کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان بودند. ба муносибати рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар хадамоти зиддинисории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинии масъулин, кормандони дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохтории хадамот иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид ки қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 нахустин падидаи муҳими давлатдорӣ дар таърихи даврони соҳибистиқлолии кишвар ба шумор меравад. маҳз конститутсия ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ пояи устувори давлатдории навини тоҷиконро гузошт ва арзишҳои волои демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ ва иҷтимоии давлатро муқаррар намуд. зимни суханрониҳо таъкид гардид ки конститутсия барои ҳар як шаҳрванд роҳнамои ҳаёт буда, иҷрои дақиқи меъёрҳои он аз ҳар як корманди давлатӣ масъулияти баланд ва садоқат ба давлату миллатро тақозо мекунад. чорабинии мазкур дар фазои идона ва эҳсоси баланди ватандӯстиву ифтихор аз дастовардҳои давлати соҳибистиқлол анҷом ёфт. бахшида ба рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар саридораи геология ҷаласаи тантанавӣ доир гардид. дар чорабинӣ зикр шуд ки ин санади муқаддас ва тақдирсоз чун чароғи фурӯзон роҳи рушди давлати соҳибистиқлоли тоҷикон ва мардуми онро барои садсолаҳо мунаввар мекунад. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба мо дӯст доштани ватан, эҳтиром гузоштан ба қонун ва талош варзидан барои ободии тоҷикистони азизро меомӯзад. дар тӯли 31 сол тамоми қонунгузории кишвар навсозӣ шуда, муносибатҳои нави ҷамъиятӣ пурра танзим гардиданд. 31 сол муқаддам 6 ноябри соли 1994 дар кишвари мо тавассути райпурсии умумии халқӣ нахустин конститутсияи тоҷикистони соҳибистиқлол, шиносномаи кишвар ва бахтномаи халқабон қабул гардид. ин нуқта зимни баргузории ҳамоише ки дар агентии хизматии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид иброз гардид. бо таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ бузургӣ ва аҳамияти ин санади таърихӣ пеш аз ҳама дар он ифода меёбад ки он бори нахуст аз ҷониби худи халқ ва барои халқ бо роҳи ифодаи озодонаи майлу иродаи шаҳрвандони кишвар қабул карда шуд. имрӯз бо қаноатмандӣ метавон гуфт ки ин санади сарнавиштсози таърихӣ манфиатҳои олии миллат ва давлати соҳибистиқлолро инъикос намуда, тоҷикистонро ба ҷаҳони мутамаддин ҳамчун ҷумҳурии соҳибистиқлол, демократии ҳуқуқбунёд дунявӣ муаррифӣ месозад. дар донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ бахшида ба рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон маҷлиси тантанавӣ баргузор гардид. таъкид карда шуд ки эҳтиром ба конститутсия ва иҷрои меъёрҳои он яке аз рукунҳои муҳими тарбияи ватандӯстии ҷавонон ба ҳисоб меравад. ҳамзамон донишҷӯён бо барномаҳои фарҳангӣ, шеърхонӣ ва намоиши саҳнаҳои тарбиявӣ пейромони эҳтиром ба қонуни асосӣ баромад карданд. дар анҷом иштирокчиён ба хотири таҳкими арзишҳои миллӣ ва ҳуқуқии ҷомеа даъват шуданд то ҳар як шаҳрванд дар рушду пойдории давлати ҳуқуқбунёди тоҷикистон саҳм гузорад. ҳамзамон дар факултети молиявии иқтисодии донишгоҳи миллии тоҷикистон ин санаи таърихиро бо ташкили конференсияи илмии назариявӣ таҷлил намуданд. тадбири мазкур зери унвони конститутсия ҳомии рушд ва пешрафти ҷомеа баргузор шуда, дар кори он олимону донишмандон ва собиқадорони меҳнат иштирок намуданд. гуфта шуд ки бо гузашти солҳо аҳамияту зарурати мавҷудияти ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз ҳамон қадар дар таҳкими ҳокимияти конститутсионӣ, пешрафти соҳаҳои гуногуни сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии кишвар ва тавзеъи нуфузи он дар арсаи байналмилалӣ мазмуну моҳияти муҳимтарин касб менамояд. конститутсияи давлатии соҳибихтиёри тоҷик ки меъёрҳои он аз принсипи инсондӯстӣ манша мегиранд, ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсози сиёсиву ҳуқуқӣ эътироф гардида, дар он арзишҳои муҳими ҳаётӣ, изҳори ирода ва марому мақсади кулли сокинони кишвар ба таври возеҳ инъикос гардидааст. изҳори ирода ва марому мақсади кулли сокинони кишвар ба таври возеҳ инъикос гардидааст, таъкид шуд дар ҳамоиш. ба ифтихори рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмӣ ва методии вазорати маориф ва илм ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулин ва кормандони марказ иштирок намуда,
ин санаи муҳими таърихиро бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ таҷлил намуданд. дар рафти чорабинӣ баромадҳои мазмунноки кормандон оид ба нақши конститутсия дар таҳкими давлати ҳуқуқбунёд, арзишҳои демократӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ироа гардиданд. дар анҷоми ҷамъомад ба як гурӯҳ кормандони фаъоли марказ барои муносибати масъулона ба кор ва самгузорӣ дар пешбурди соҳаи таҳия ва нашри китобҳои дарсӣ ифтихорнома ва сипосномаҳо супурда шуданд. аз ҷониби кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар коллеҷи омӯзгории шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони конститутсия санади сарнавиштсози давлату миллат ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш масъулин ва директорони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии шаҳрҳои душанбе иштирок намуданд. иброз гардид ки конститутсия аз рӯзҳои аввали қабулаш дар назди давлату миллати мо вазифаҳои бузурги тарихиеро гузошт ки муҳимтарини онҳо ташкили аркони давлатии соҳибихтиёри миллӣ, низоми мақомоти давлатии муосир, таъмини кафолати амалишавии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, оғози равандҳои созандагиву бунёдкориҳо ва расидан ба сатҳи зиндагии шоистаи мардум ба ҳисоб мерафт. пешвои миллат дар тарихи навини халқи тоҷик дар саргаҳи ҷомеаи навини тоҷикистон қарор дошта дар рушду инкишоф ва мустаҳкамии пояҳои давлатдорӣ ба ҷомеа самъи арзанда ва бузург доранд. дар охир таъкид гардид ки таҳия ва қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон марҳалаи сифатан нави бунёд ва инкишофи давлат ва ҷомеаи тоҷикистони муосир буда ин санади олии ҳуқуқӣ бо саю талош азму иродаи қавии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардида ҳамзамон нақш ва саҳми ин шахсияти таърихии халқ дар такмили меъёрҳои он ба ғоят бузург мебошад. дар пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон бахшида ба 31-умин солгарди Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи Конститутсия заминаи ҳуқуқи рушди демократия ва давлатдории Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ доир гардид. таъкид шуд маҳз бо шарофати Конститутсия рукунҳои давлатдорӣ, низоми ҳуқуқии мамлакат ва волояти қонуну тартиботи ҳуқуқӣ пойдор гардида Тоҷикистонро бар роҳи рушди устувор қадамҳои боэътимод гузошт. имрӯз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни асосии давлат ва пояи маънавии ҳамбастагии мамлакат ба шумор рафта ҷомеаро ба эҳтироми қонун, ватандӯстӣ ва меҳнати созанда ҳидоят менамояд. ҳамзамон бо ташаббуси ҳизби халқии демократии тоҷикистон бахшида ба рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони нақши конститутсия дар рушди давлатдории миллӣ ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва коршиносону кормандони касбу кори гуногун иштирок намуданд. қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон яке аз рӯйдодҳои муҳимтарин ва таърихи навини давлати миллӣ мебошад. ин санад натиҷаи иродаи умумии халқӣ буда заминаи ҳуқуқӣ ва сиёсиро барои барқарорсозии сулҳу ваҳдати миллӣ гузошт. дар фарҷом дар фазои тантанавӣ як қатор кормандон бо медали 30-солагии ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардиданд. саҳми абуалӣ ибни Сино дар рушди илм, фалсафа ва тамаддуни ҷаҳонӣ таҳти ҳамин унвон дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бахшида ба 1045-солагии донишманди маъруфи тоҷик табиби оламшумул Ҳаким Абуалӣ ибни Сино симпозиуми байналмилалӣ доир шуд. гузориш дар ин хусус. иштирокдорони симпозиум нахуст дар назди муҷассамаи донишманди барҷастаи тоҷик ва нобиғаи ҷаҳони илм Абуалӣ ибни Сино гулчанбар гузошта бо намоиши дастовардҳои илмии олимону пажӯҳишгарони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон шинос шуданд. меҳмонон ба фаъолияти олимони тоҷик дар самти ҷамъоварӣ, таҳқиқ, таҳия ва нашри илмии осори ибни Сино баҳои баланд дода таъкид намуданд ки чунин чорабиниҳо барои ҳифз ва таблиғи мероси гаронбаҳои илмӣ ва таҳкими робитаҳои байналмилалӣ миёни марказҳои илмии кишварҳои гуногун мусоидат менамояд. дар чорабинии ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, намояндагони корпусҳои дипломатӣ ва олимону пажӯҳишгарон иштирок намуданд. гуфта шуд ки аз кулли осори ибни Сино 11 асар ба соҳаи табиатшиносӣ ва илмҳои дақиқ бахшида шудаанд. муҳимтарин асари ибни Сино қонуни тиб аз серхонандатарин асарҳо дар гузашта ва даврони муосир ба ҳисоб рафта ба аксари забонҳои олам
тарҷума шудааст. зикр гардид ки абуалӣ ибни сино дар рушди илмҳои табиию риёзӣ мақоми баландро дар ҷаҳон соҳиб аст. саҳми ибни сино дар рушду такомули илми ботаника низ хеле бузург аст. ба ин соҳаи илм ӯ китоби наботро бахшидааст. ибни сино дар пешрафти илми кимиё низ саҳми арзишманд гузоштааст. иброз гардид ки абуалӣ ибни сино дорои ақли фавқулода ва фарогир, дониши густурда дар бисёр бахшҳои илми асри миёнагӣ буд. бузургтарин дастоварди мутафаккир дар он аст ки ӯ бархилофи алкимиёгарон ё алхимикҳои замони худ аввалин шуда усули дурусти гузаронидани реаксияҳои кимиёвӣ ва таҳқиқро бо истифода аз доруҳои гуногуни кимиёвӣ дар мовараъуннаҳр ва хуросон нишон дод. ибни сино дар таърихи адабиёти тоҷик ба унвони бунёдгузори жанри рубоии фалсафӣ низ маъруф аст. бо назардошти осори гаронбаҳо ва хизматҳои шоиста барои башарият, муҷассамаи ибни сино дар назди бинои ЮНЕСКО гузошта шудааст. дар ин баробар ЮНЕСКО ҳар 2 сол як маротиба ба олимон мукофоти ба номи ибни синоро дар соҳаи этикаи илм месупорад. дар идома олимону пажӯҳишгарон саҳми ибни синоро дар ташаккули тамаддуни ҷаҳон, рушду тақвияти илми тиб, фалсафа ва мантиқ беназиру нодир арзёбӣ карданд. имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи шӯрои машваратии комиссияи байнидавлатӣ оид ба рушди устувори фонди байналмилалии наҷоти арал баргузор гардид. баргузории ин ҳамоиш дар пешбурди ташаббусҳои экологӣ ва таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ нақши муҳим мебозад. гузориш дар ин хусус. чорабинӣ аз ҷониби филиали тоҷикистонии фонди байналмилалии наҷоти арал ва кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир гашта, дар он намояндагони кишварҳои осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷикистон, ӯзбекистон, туркманистон, қирғизистон ва қазоқистон иштирок намуданд. дар ҷаласа масъалаҳои мубрами иҷрои нақшаи амалиёти минтақавӣ оид ба ҳифзи муҳити зисти осиёи марказӣ ва рушди минбаъдаи ҳамкориҳо дар соҳаи рушди устувор дар минтақаи осиёи марказӣ баррасӣ гардид. ҳадафи ҷаласаи мазкур баррасии рафти иҷрои қарорҳои ҷаласаи қаблии шӯрои машваратии комиссияи байнидавлатӣ оид ба рушди устувори фонди байналмилалии наҷоти арал, мубодилаи таҷриба байни кишварҳои иштирокчӣ, муҳокимаи ташаббусҳо ва лоиҳаи калидие мебошад, ки ба ноилшавӣ ва устувории экологӣ равона гардиданд. инчунин муайян кардани самтҳои афзалиятноки фаъолияти муштарак барои давраи минбаъда мебошад. иброз гардид ки баргузории шӯрои машваратии комиссияи байнидавлатӣ оид ба рушди устувори фонди байналмилалии наҷоти арал дар пешбурди ташаббусҳои экологӣ ва таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ нақши муҳим мебозад. дар ҷарми шӯро як силсила масъалаҳои мубрами фаъолияти фонди байналмилалии наҷоти арал аз ҷумла нақшаҳои раисии ҷумҳурии тоҷикистон дар ин ниҳод, такмили сохторҳои ташкилӣ ва заминаи созишномавӣ ва ҳуқуқии фонд мавриди баррасӣ қарор гирифта, самтҳои ояндадори фаъолияти муштарак зимни андешидани тадбир дар ин бахшҳо муайяну мушаххас карда шуданд. таъкид гардид ки фонди байналмилалии наҷоти арал дар таҳкими ҳамкорӣ ва ҳамёрии кишварҳои минтақа дар ҳалли масъалаҳои печидаи обу экология нақши муҳим дорад. дар чаҳорчӯби ин ниҳод натиҷаҳои назарраси ба даст омаданд, ки ба рушди иқтисодию иҷтимоии осиёи марказӣ, таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ, ҳамчунин ҷиҳати ба роҳ мондан ва густариш додани муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба дар ин самт мусоидат намуданд. намояндагони давлатҳои муассиси фонди байналмилалии наҷоти арал зимни суханронии худ ба раисии ҷумҳурии тоҷикистон баҳои мусбат дода, аз нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ҳалли масъалаҳои буҳрони экологӣ ва пешниҳоди ташаббусҳои байналмилалӣ ибрози андеша намуданд. бо мақсади истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ёвон корҳои ободонии созандагӣ идома доранд. дар доираи нақшаи ҷашнӣ дар шаҳру деҳот корҳои сохтмону навсозӣ, таъмиру бунёди иншооти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва роҳҳои дохили деҳаҳо ҷараён дошта, саҳми сокинону соҳибкорон низ назаррас арзёбӣ мешавад. гузориш дар ин хусус. дар ҷамоати деҳоти норини ноҳияи Ёвон бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ 1.5 километр роҳ пурра таъмиру навсозӣ гардида мунфарш карда шуд. ифтитоҳи ин роҳ барои сокинони деҳоти норин аҳамияти калон дорад, зеро он робитаи байни деҳаҳо ва маркази ҷамоатро осон намуда, имкониятҳои беҳтари иқтисодӣ ва иҷтимоиро фароҳам меорад. акнун сокинон метавонанд молу маҳсулоти худро бе мушкилот ба бозорҳои ноҳия интиқол диҳанд ва кӯдакон низ бо роҳҳои бехатар ба мактаб раванд. ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон
ما 59 انشاءات جشنی داشته تا به امروز 91% اجرا گردید. برای منفرد نمودن راهها ما در اساس نقشه مقامات اجرا کننده دولتی ناحیه یاوان تصمیم گرفتیم که ساکنان دهه ظفر جماعت دهات نورین راه را منفرد نمایند. امروز همه کسا به حشر برآمده ما همین راه منفرد کرده ایستادیم. در آینده ما دیگر محلات هم 26 کیلومتر راه هستیم. ما تصمیم گرفتیم که تا 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این راه را با پررنگی منفرد نماییم. ҳамзамон ҳайати масъул аз ҷараёни сохтмони ду муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҳамин ҷамоат боздид ба амал овард. иншооти мазкур низ бо ташаббус ва маблағгузории соҳибкорони ватандӯсти маҳаллӣ бунёд гардида истоданд. тибқи лоиҳа мактабҳо дорои синфхонаҳои равшану барҳаво, озмоишгоҳҳои фанӣ, толори варзишӣ, китобхона ва ҳавлии фарроғ барои истироҳати хонандагон хоҳанд буд. бунёди чунин муассисаҳои таълимӣ имконият медиҳад ки садҳо кӯдаки деҳоти норин ва деҳоти ҳамсоя дар шароити муосир таҳсил намоянд ва ба зинаи нави дониш ва маърифат расанд. чунин иқдомҳои соҳибкорони маҳаллӣ нишони баланди эҳсоси ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ мебошанд ки бо дастгирии сиёсати созанда ва мардумпарваронаи роҳбарияти олии кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми гӯшаҳои кишвар амалӣ мегарданд. ифтитоҳи роҳ ва сохтмони муассисаҳои нав дар ҷамоати деҳоти норин шаҳодати он аст ки имрӯз ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ ба як нерӯи воқеӣ дар рушди деҳот табдил ёфтааст ва саҳми соҳибкорони ватандӯст дар пешрафти ноҳия ва беҳбудии зиндагии мардум рӯз то рӯз назаррас мегардад. мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо намояндагони прокуратураи шаҳри ваҳдат оид ба риояи қонунгузории соҳаи энергетика ва истифодаи самараноки нерӯи барқ инчунин иҷроиши нақша чорабиниҳо барои мавсими тирамоҳу зимистони корҳои фаҳмондадиҳӣ ва санҷиширо баргузор намуданд. гузориш дар ин хусус мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо намояндагони прокуратураи шаҳри ваҳдат корҳои фаҳмондадиҳӣ ва санҷишӣ оид ба риояи қонунгузории соҳаи энергетика ва истифодаи самараноки нерӯи барқ инчунин иҷрои нақшачорабиниҳо барои мавсими тирамоҳу зимистонро баргузор намуданд. зимни кори фаҳмондадиҳӣ ва санҷишҳо ба кормандони шабакаҳои тақсимоти барқ ва сокинони шаҳри ваҳдат оид ба риояи талаботи қонунҳои амалкунанда хусусан барои пешгирии ҳолатҳои қонуншиканӣ истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва пардохти саривақтии маблағи истифодаи он маълумоти муфассал пешниҳод намуданд. ҳамчунин дар ҷараёни санҷишҳо дар шаҳри ваҳдат дар сохтмони бинои баландошунаи кӯчаи рӯдакии шаҳр муайян карда шуд ки нерӯи барқ бе шаҳрномаи расмӣ бо шабакаҳои тақсимоти барқ ва бидуни кушодани суръатҳисоб истифода шуда истодааст. нисбати масъулони бино санадҳои дахлдор тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ пешниҳод карда шуданд. зимни баргузории санҷишҳо ба сокинон ва кормандони муассисаҳои давлатӣ тавсияҳо ва маълумоти муфид дар бораи тарзи дурусти истифодаи таҷҳизоти барқӣ пешгирии сарф шудани нерӯи барқ ва риояи қоидаҳои бехатарии истифодаи он пешниҳод гардид. махсусан таъкид шуд ки чунин санҷишҳо дар дигар ташкилотҳо ва муассисаҳо низ бо мақсади риояи қонунҳо ва истифодаи самараноки нерӯи барқ идома меёбанд. ба ҳама истифодабарандагони нерӯи барқ зарур аст ки аз истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва таҷҳизоти ғайристандартӣ худдорӣ намоянд ва нерӯи барқро сарфакорона истифода намоянд. минтақаи озоди иқтисодии суғд яке аз марказҳои муҳими рушди иқтисодии кишвар ба шумор меравад. бо таъсиси он имкониятҳои нави сармаягузорӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва рушди саноати ватанӣ фароҳам омад. ҳамкорони мо аз дастовардҳо, имкониятҳо ва нақшаҳои ояндаи минтақаи озоди иқтисодии суғд маълумоти бештар медиҳанд. таъсиси 5 минтақаи озоди иқтисодӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ки имрӯз дар меҳвари таваҷҷӯҳи сармоягузорони дохилу хориҷ қарор доранд, идомаи ҳамин чораву тадбирҳои амалинамудаи ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбад. минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ташкили ҷойҳои нави корӣ, ҷалби техникаи муосир ва технологияи инноватсионӣ, пешбурди тиҷорат ва таъсиси иқтидорҳои нави истеҳсолӣ бо истифода аз шароиту имтиёзҳои фароҳам овардашуда фаъолияти назаррас доранд. танҳо дар минтақаи озоди иқтисодии суғд 48 ширкатҳои ватанӣ ва хориҷӣ ҳамчун субъект ба қайд гирифта шуданд. аз ин шумора 6 адад корхонаҳои муштарак бо давлатҳои Туркия, Полша ва Узбекистон, 11 адад корхонаҳо бо сармоягузории кишварҳои Хитой,
канада, ӯзбекистон, қазоқистон, федератсияи русия, ироқ ва туркия ва 31 адад корхонаҳои бо ҷалби сармояи ватанӣ бунёд ёфта фаъолият менамоянд. субъектҳои дар минтақаҳои озодии иқтисодӣ фаъолияткунанда аз 6 намуди андозҳо ки дар кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шуданд, ҳамагӣ ду шакли онро пардохт мекунанд. андози иҷтимоӣ ки аз фонди музди меҳнат пардохт карда мешавад ва андоз аз даромад ки аз музди меҳнати корманд нигоҳ дошта мешавад. имрӯз он корхонаҳое ки дар минтақаи иқтисодии озоди суғд мебошанд, онҳо аз боҷи гумрукӣ озод мебошанд ба пуррагӣ. вақте ки корхона фаъолиятро оғоз мекунад, боз барбори дигар он ашёи хоме ки имрӯз воридот мекунем барои истеҳсол мо аз вай ҳам озод мебошад. ин ва дигар имтиёзҳои аз ҷониби ҳукумати мамлакат дода шуда ҳавасмандии сармоягузорони дохилу хориҷро барои таъсиси корхонаҳои хурду бузург дар ҳудуди минтақаҳои озодии иқтисодӣ бештар намудааст. соли 2024 ба тоҷикистон дар ҳаҷми 459 миллион доллари амрикоӣ сармояи мустақим ворид гардид. ин омор дар қиёс ба як соли пеш 175 миллион доллар, яъне 62% зиёд мебошад. афзоиши сармоя ва таваҷҷӯҳ барои таъсиси корхонаҳои гуногуни истеҳсолӣ дар ҳудуди мамлакат, бахусус дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ, истифодаи мақсадноки сармоягузорон аз имтиёзҳои фароҳамовардаи ҳукумати тоҷикистонро бозгӯ мекунад. таъмини шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар минтақаи озоди иқтисодии суғд низ дар афзоиш ёфтани ҳаҷми сармоягузориҳо ба тоҷикистон нақши муассир дорад. соли 2024 ба минтақаи озоди иқтисодии суғд дар ҳаҷми 47,3 миллион сомонӣ сармоя ворид шудааст. ин дар муқоиса ба соли 2023 147,8% ё 15,3 миллион сомонӣ зиёд мебошад. шурӯъ аз оғози фаъолият то ба имрӯз ба минтақаи озоди иқтисодии суғд ҳаҷми сармоягузорӣ бештар аз 256 миллион сомониро ташкил намуда, шумораи корхонаҳо дар ҳоли афзоиш қарор дорад. соли 2024 дар минтақаи озоди иқтисодии суғд 7 корхона ва соли 2025 6 корхонаи нави саноатӣ ба фаъолият оғоз намуд. ба ҳолати имрӯз дар минтақаи озоди иқтисодии суғд зиёда аз 1000 нафар сокинон кору фаъолият менамоянд. масъулин ҳадаф доранд ки бо насби хатҳои нави технологӣ баробари афзун намудани истеҳсолот, ҳамчунин ба таъсиси ҷойҳои кории нав низ замина фароҳам оваранд. истеҳсоли молу маҳсулот дар 48 корхонаҳои хурду бузург ки дар минтақаи озоди иқтисодии суғд фаъолият доранд, марзи 60 номгӯйро убур мекунанд. профилҳои алюминии мо ба талаботҳои замона ва стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда талабгори зиёд дорад. маҳсулоти дар корхонаҳои минтақаи озоди иқтисодии суғд истеҳсолшаванда аз лиҳози сифати хуб доштан имрӯз дар бозорҳои ӯзбекистон, қазоқистон, туркманистон, ироқ, озарбойҷон, олмон, туркия, афғонистон, россия, беларусия ва дигар кишварҳои дуру наздик талабгорони зиёд дорад. ҳаҷми маҳсулоти содиротии субъектҳо ба хориҷи кишвар соли 2024 ба 141,5 миллион сомонӣ баробар буда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 105% ё 6,7 миллион сомонӣ зиёд аст. дар 9 моҳи соли 2025 ин нишондиҳанда 153,9 миллион сомониро ташкил намуда, дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 167% ё 61,8 миллион сомонӣ зиёд гаштааст. тавлиди молу маҳсулот дар ҳама корхонаҳои минтақаи озоди иқтисодии суғд ҳамасола дар ҳоли афзоиш қарор дорад. масалан дар соли 2024 маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ дар минтақаи озоди иқтисодии суғд 442 миллион сомониро ташкил намудааст ки нисбат ба соли 2023 125% ё 89,1 миллион сомонӣ зиёд мебошад. истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар 9 моҳи соли 2025 418 миллион сомониро ташкил намуда, афзоиши он нисбат ба ҳамин давраи як соли пеш 138% ё 114 миллион сомониро ташкил менамояд. ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар минтақаи озоди иқтисодии суғд аз оғози фаъолият ба 2 миллиарду 743 миллион сомонӣ баробар гардид. фаъолияти назараси корхонаҳои гуногун дар минтақаи озоди иқтисодии суғд ва талоши масъулон ҷиҳати боз ҳам боло бурдани номгӯй ва истеҳсоли молу маҳсулот яке аз омилҳои муҳим дар рушди иқтисоди миллӣ маҳсуб меёбад. дар асоси таҳлил ва нишондоди масъулон, минтақаи озоди иқтисодии суғд дар доираи фаъолият аз ҳисоби пардохтҳои андозӣ ва гумрукии субъектҳои ба қайд гирифташуда ба бюҷети давлатӣ дар ҳаҷми 340 миллион сомонӣ маблағ ворид намудааст.
در تمام شهر و ناحیه‌های کشور جهت با موفقیت گذراندن موسم زمستان کارهای آمادگی به انجام رسیدند. حالا همه مؤسسه‌های اجتماعی و اقتصادی با شرایط ضروری تامین بوده برای فعالیت منتظم در روزهای سرما آماده میباشند. همکاران ما گزارش می‌دهند. در ناحیه فرخار جهت آمادگی‌ها به دوره تیرماه زمستانی سال‌های 2025-2026 از جانب مسئولان نهادهای دخلدار تدبیرهای سریع‌وقتی اندیشیده شده در تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه علاقه موادهای ضروری آماده و ذخیره گردیدند. در این زمینه در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه دگخانه‌ها، دستگاه‌های برق سلسال‌کنی پورا از سنجش گذرانیده شده، تیره‌زده‌های سیخونه‌ها باشند شیشه‌بندی کرده شدند. در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه قسمی از سیخونه‌ها و حجره‌های کاری در دوره تیرماه زمستان طریق سیستم یگانه گرم‌دهی معتدل نگاه داشته می شوند. عموما برای به مشکلی پس سر نمودن موسم تیرماه زمستان امسال آمادگی‌های مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه فرخار از جانب مسئولان خوب ارزیابی می‌گردد. در پرتو دستگیری‌های همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان کارمندان بیمارخانه مرکزی ناحیه فرخار تلاش نموده ایستادند که با استفاده از امکانیت‌های موجوده خدمت‌رسانی‌های با صفت طبی را به بیماران رسانند. مسئولان بیمارخانه مذکور بابت به مشکلی پس سر نمودن موسم تیرماه زمستان علاقه تدبیرهای ضروری و سریع‌وقتی را سامان دادند. باید یادآور شد که شعبه و حجره‌های کاری بیمارخانه توسط دستگاه‌های برقی در دوره تیمستان گرم نگاه داشته می‌شوند. امسال با دستگیری حکومت مملکت به بیمارخانه باز دو دستگاه برق استحصال‌کنی دسترس کرده شد که به بهبودی کاری کارمندان در موسم زمستان مساعدت می‌نماید. در ناحیه فرخار فعلا 28 مرکز سلامتی دهاتی، 27 بنگاه سلامتی و یک مرکز سلامتی ناحیوی فعالیت می‌نماید که کارمندان این نهاد تندرستی و ساکنان ناحیه خدمت‌رسانی طبی را به راه می‌مانند. در رابطه با اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سریع وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیت جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه زمستانی سال‌های 2025-2026 طبق اطلاع مسئولان مؤسسه‌های کمک اولیه طبی و سانیتری کارهای نظارت را انجام دادند. برای به مشکلات دچار نگردیدن در سردی‌های زمستان از طرف کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگری ناحیه آمادگی به موسم زمستان خوب مشاهده گردیده. در انبارهای مؤسسه به قدر ضروری مواد ضد لغزش، سوزشواری، سر و لباس کارمندان، مواد خوراکی ذخیره کرده شده است. در مؤسسه تکنیک‌های ساحوی موجود بوده. با اطلاع مسئولان مؤسسه علاقه همه تکنیک‌ها از سنجش گذرانیده شده، این زمان در حالت خوب تکنیکی قرار دارند. شرایط و امکانات موجوده جدی به مشکلی سپری نمودن زمستان امسال در این مؤسسه در سطح ضروری ارزیابی شد. زیاده از 5 تکنیکا آماده است و موادهای ضد لغزش 348 کوب تیار داریم آماده هستند. 6 کوب هیزم برای زمستان گذرانی و لباس‌های زمستانگذرانی برای کارگران کارخانه آماده هستند. زیاده 2 تن 200 لیتر سوزشواری تیار داریم. با مقصد تامین طلبات اهالی و کارخانه‌ها با انگشت، گاز مایع و دیگر مواد سوزشواری از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فرخار علاقه تدبیرهای عملی صورت گرفت که این روند به واسطه به فعالیت منتظم و ثمره بخش ساحه‌های خواجگی خلق ناحیه در دوره تیرماه زمستان زمینه استوار می‌گذارد. در دایره اجرایی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سریع آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات شهر و ناحیه‌های مملکت برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2025-2026 در شهر کانیبادام کارهای معین انجام داده شده. عملیگشت نقشه چهاربینی‌ها جهت آمادگی سریع ساحه‌ها به راه مانده شده است. از جمله در جمعیت سهامی شبکه‌های برقی کانیبادام در دایره تدبیرهای آمادگی به موسم زمستان سیمچوب‌های فرسوده شده خط‌های هوایی، یک قطار ناقل‌ها و وصلک‌های تعمیرطلب عوض کرده شده، بام زیرایستگاه‌های ترانسفورماتوری تعمیر خوش‌صفت دیدند. خط‌های هوایی به پررگی از شاخ درختان تازه گردیده، احتمالیتی به وقوع آمدن صدمه‌ها در این زمینه برطرف کرده می‌شوند. برای کمبار نمودن زیرایستگاه‌های موجوده، ترانسفورماتور ایلاوگی نصب و 4 عدد ترانسفورماتورها با ترانسفورماتورهای تواناییشان زیاد عوض کرده شدند. از جمله در زیرایستگاه نیازبک ترانسفورماتور 160 کیلوولت با ترانسفورماتور تواناییش 250 کیلوولت عوض کرده شده است. همزمان در انبارها مقدار ضروری قسم‌های احتیاطی، روان‌های تکنیکی، ناقل‌ها و دیگر لوازمات ضروری ذخیره کرده شدند. برای خوب و معتدل گذرانیدن فصل زمستان در مؤسسه‌های تندرستی شهر کانیبادام نیز ذخیره کافی انگشت و هیزم و مواد خوراکی مهیا کرده شده است. در مؤسسه‌هایی که گرم‌دهی
ناحیه‌شان متمرکزانیده شده میباشد، همه دک‌ها از تعمیر برآورده شده‌اند. مؤسسه‌های توسط برق و پیچ‌های بخاری گرمشونده موافقاً با خط تازه برق و مجموعه دستگاه‌های گرمی‌دهنده تأمین کرده شده‌اند. در این ردیف همچنین گنراتورهای برقی با حجم ضروری مواد سوزشواری نیز آماده کار میباشند. ذخیره انگشت 335 تن میباشد، ذخیره هزیم باشد 39 کوب میباشد. در سال روان عاید گرمدهی بخانه، دهخانه، تعمیری قسمان جاهای فرسوده تعمیر گذرانده شد. بیمارخانه مرکزی شهر کدیمبادام عاید زمستان گذرانی آماده هست. باید تذکر داد که در همه انشاءات‌های ساحه تعمیر و ترمیم شیشه‌بندی تیره‌ها و تعمیر بم‌ها گذرانیده شده. همزمان در شعبه‌های نوزادان، امراض حامله‌داران، جراحی کودکانه و بیماری‌های کودکانه تعمیر کلی انشاءات‌ها به انجام رسانیده شده است. یکی از سمت‌های مهم معرکه آمادگی به موسم زمستان این تأمین استفاده صرفه‌جویانه قوه برق و اسباب‌های گرمی‌دهنده میباشد که در این جاده نیز بین کارمندان و طبابتگیرندگان کارهای فهماندهی به راه گذاشته شده است. روند آمادگی به زمستان گذرانی در بخش‌های علاهده خواجگی خلق شهر کانیبادام و آمادگی مسئولین به این موسم گواهی از آن می‌دهد که انگشت، هزم و سوزشواری دیزلی را در انبارهای تعلیمگاه‌ها ذخیره نمودند که طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه بسنده میباشد. برای دوره گذراندن سرمایه در پیش ایستاده 1200 لیتر سوزشواری دیزلی، 380 متر کوبی هزم و 485 تن انگشت خوش‌صفت ذخیره گردیده است که 103% نقشه پیش‌بینی گردیده میباشد. جهت اجرای نقشه چرابینی‌ها عاید به زمستان گذرانی در تمام تشکیلات و اداره‌های ناحیه چاره‌های ضروری اندیشیده شده است. در بیمارخانه مرکزی ناحیه شهر نو باشد ذخیره محصولات خوراکواری به قدر کافی تامین گردیده. در این برابر 2 عدد گنراتور برق دهنده توانایی‌اش 70 کیلووات در حالت آماده باشی قرار دارد. مسئولین در این برابر 4 شعبه بیمارخانه را با سیستم بویلری پیوست نمودند. همچنین در بیمارخانه 48 عدد رادیاتورهای برقی برای حجره‌های بیماران تامین کرده شده است. گزارش دلشاد رحمانزاده و صدرالدین ابراهیمزاده از ناحیه شهر نو برای برنامه اطلاعاتی اخبار. مطابق با شرایط اقلیم زیاد نمودن تیپ و زودهای زنبوران، پیشگیری از بیماری‌ها، آمادگی به زمستان‌گذرانی و راه‌های افزون نمودن نشان‌دهنده‌های استحصالی از موضوعهای اساسی بودند که در سمینار علمی و عملی منطقوی در موضوع پس نمودن منطقه‌های پرورش اویله‌های زنبور اصلی تیپ تاجیکی در ناحیه فیض‌آباد تحلیل و بررسی گردید. حکمت‌الله نظرزاده گزارش می‌دهد. با اطلاع وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان تا 1 اکتبر سال 2025 در کشور 270,247 اویله زنبوری اصل پرورش می‌یابد که در همه شکل‌های خواجگداری تا امروز 3736 تن اصل استحصال گردیده است. سال 2024 در جمهوری 275,600 اویله زنبوری اصل موجود بود. در 9 ماه سال 2024 4260 تن اصل استحصال گردیده است. تجربه 50 ساله فتلا رجبوف ساکن ناحیه فیض‌آباد نشان داد که امسال شهد برای استحصال عسل کم بود. گرمشوی حرارت، تغییریابی اقلیم و خاکباریش باعث تیز خزان شدن گلها گردیده عسل گرفته‌اش نسبت به سال 2024 کاهش یافته است. امسال نسبت سالهای پیشین حقیقتا از روی که نمناکی کم بود، بارشات نشید، گلها گل کردن. وقتی که گرمی زیاد شد همه گل شهد جدا نکرد بسیارش. اول یک کمتر شهد جدا کرد تا ماهای ایونا. وقتی که ماه ایون گرمی لغت کرد شهد همه گلها قاق شد. دیگر زنبور شهد گرفته نتوانست. برای همه امسال نسبت سالهای پیشین عسل کمتر شد. خیلی ما گرفتیم 2 کیلوی عسل گرفتیم کم. هر سال ما با حساب میمونه 15 کیلوی عسل مولی میگرفتیم. این سال همه عسل کمتر شد. اساسش از نبودن باران.
این باران نمناکی نبودن شد. زنبوری عسل پروری نیز به مانند چوپانی است، زیرا برای زنبوران موضع‌های خوبی سیرگل انتخاب کرده می شود، میگوید همصحبت ما. حالا اویله‌های زنبوری عسلش را به زمستان آماده نموده است. فعلا در ناحیه فیض‌آباد طبق آمار رسمی اویله‌های زنبوری عسل و استحصال عسل مالی تمایل افزایش دارد. اساس مکمل شدن تجربه و فراوانی رستنی‌های شهدهنده. من حاضر در 80-85 اویل زنبور رسوندیم. هر سال 1 تن 1.5 تن عسل مولی میگیریم. به غیر عسل مولی به هر یک اویل زنبور 8-10 کیلو با عسل برای خوراکش میمونیم که در زمستان زنبور تلف نیاورد. ای زنبور بسیار فایده کلان دیده ایستادیم. ما حرکت میکنیم که عسل گرفتگی تازه به یگان موادهای شیمیایی باشد. ما عسل را عموما از گیاهای شفابخش که در کوهها میروید از همین اصلا استحصال میکنیم. گرمشوی به سابقه حرارت هوا و مطابق با شرایط استفاده نمودن تیپی تاجیکی زنبوران، پیشگیری از بیماری ها، آمادگی به زمستان گذرانی و ذخیره کافی خوراک در قطیهای اویله‌های زنبوری عسل از موضوعهای اساسی بودند که ضمن برگزاری سمینار علمی و عملی منطقوی در موضوع وسیع نمودن منطقه‌های پرورش اویله‌های زنبوری عسل تیپی تاجیکی در ناحیه فیض‌آباد تحلیل و بررسی گردید. مقصد از برگزاری همایش علمی تامین رشد منبعده سوهای چاره‌داری از جمله زنبوری عسل پروری، اینچنین معرفی دستاوردهای علمی و استحصالی و پیشنهاد توصیه‌های علما اساسناک میباشد. اگر ما در وقتش چاره‌بینی نکنیم و زمستان حتی تیار شده نمیتوان. کسلی‌های پوستیش، بعد از آن کسلی‌های اسکاسفیروز از پرگیلیاز میگویند، بعد از آن کنه وراتوز، تراپلوسوز، همه همینای در رفت گذراندن سمینار راههای پیشگیریش، راههای مبارزه ضد آنها را همه گفته دادیم. برای زمستان گذرانی اویله‌های زنبوری عسل شانهای زیادتیه که در رمکه میماند و طرز نگاهداریش در مثال زمستان که آنها را میتیموم نزند، با کدام داروها مبارزه بردن در کار، همینه با همین اشتراکچی‌های سمینار فهمانده دادیم. عالمان انستیتوت چاره‌داری و چراگاه اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان ضمن معروضه‌ها تاکید نمودند که مطابق با شرایط اقلیم آفریدن تیپ و ذات‌های سرمحصول محک اساسی کارهای علمی بوده در این سمت دستاوردها نظر رسند. عالمان متخصصان سوهای زنبوری عسل پروری در قسم مذاکره و پیشنهادها راه‌های حل مشکلات جای داشته را از نظر علمی بیان نمودند. در صحیفه نوبتی همکارانمان شما را با خبرها از خارج کشور آشنا می‌سازند. توجه نمایید. در شمال افغانستان در نزدیکی مزار شریف زمین‌لرزه با اقتداری 6.3 بال رخ داد. در این زمان درباره 20 نفر هلاک شدگان و صدها نفر آسیب دیدگان معلومات موجود داده می‌شود، اما شماره قربانیان به طور نظررس افزایش می‌یابد. زمین‌لرزه در مزار شریف یکی از شهرهای کلانترین افغانستان با اهالی تقریباً 500,000 نفر تقریباً ساعت 1 شب به وقت محلی رخ داد. طبق معلومات خدمات گئولوژی ایالات متحده آمریکا در عمق 28 کیلومتر جایگیر بود. در کشور سطح نارنجی خطر اعلام گشته است. در ترکیه زمین‌لرزه شدید با اقتدار سیر در عمق 59 کیلومتر جایگیر میباشد. در نتیجه آفت طبیعی 19 نفر از ساکنان محلی هنگام کوشش ترک کردن بیناها آسیب دیدند. وضع سلامتی آنها قناعت بخش ارزیابی می شود. ساکنان شهر استانبول نیز زلزله را احساس کردند. پس از زمین‌لرزه اول باز یک چند تکانخوری دیگر نیز احساس کرده شدند. بعدتر معلوم شد که در نتیجه زمین‌لرزه 4 بنا فرو ریخته است. طوری که وزیر وزارت کارهای داخلی ترکیه ایرلیکای خبر می دهد در پی حادثه مذکور قربانیان دیدن نمی شوند. روز دوشنبه در مرکز تاریخی روم نزدیکی کولیزه و در نزدیکی فروم روم یک قسم مناره عصری میانگی 29 متره تور دی کونتی فرو ریخت. در نتیجه 2 مرد در زیر خرابه‌ها درماندند.
ки танҳо 11 соат пас аз фурӯпошии қисми манораи Конти ки дар канори форуми Рим ҷойгир буд наҷот дода шуд. вазъи ҳардуи онҳо хеле вазин арзёбӣ мегардад. дар маҳалли ҳодиса корҳои ҷустуҷӯи наҷотдиҳӣ гузаронида мешаванд. чин моҳвораи пешгӯикунандаи офатҳои табииро ба мадор баровард. моҳвораи Яоган 46 бо ёрии мушаки Чанчжен партоб карда шуд. он барои дақиқтар пешгирӣ кардани заминҷунбӣ, обхезӣ ва дигар офатҳои табиӣ кӯмак мекунад. инчунин барои мушоҳидаи сатҳ ва пешгӯии обу ҳаво истифода карда мешавад. ин 605-умин партоби мушаки Чанчжен аз аввали лоҳия мебошад. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи Тилоати ахбор. тансияту хонобод бошед.